Tata webalabwe kiro kyahati, webalabwe engozi zawe nyingi, webale mukama, ensi yawe, ebiremu byona byawe, abantu bona abarumuniwo bahangire, mukama ntukusiima, habwe ekitinisa kyawe, otugondeze muno mukama. Dore ebintu ebyomunsi ebyohangire ebindi, mbitukero obukoto, baitiwo kakoma mwitu abana b'abantu, watugonza, okatuhanga mukisani kyawe, watugonza, kandi n'obutwasisire ntukurugaho mukama, okatuma Yesu Kristo mwana wawe mwenka, aijatu iheyo mukibi, atugare haliwe. Ntukusiima abwe kisembe kyokujunwa, ntukusiima abwe kisembe kya Yesu Kristo, ntukusiima mukama, habwe bya Yesu yahinduire mbomezi baitu. Itu abakabatekero kufa, Yesu akatobomezi. Itu abale basibirwe mukirema, Yesu akaletekerereza iki kandi yatucahe njegere zona. Itu abale baine mitima yetuntwire, Yesu akaleta omuhimbo mbomezi baitu. Webala wibara lya Yesu, webala bwekisembe kya Yesu Kristo, webala bwesagama ya Yesu. Tata webala bo mwana wawe, Yesu webala bokwija, webala bokutoa omuhimbo omukikalo kyenako, webala bokutoa obusinge mukikalo kyokutuntura, webala bokutoa amani mukikalo kyobucheke. Yesu onyumizibo hebwe ekitinisa. Iwa yasingwire ensi, yasingura okuzimu, yasingura sitani, yasingura byona mukama ebyo mnyanzigwa yali ateireho. Ntukusiima Yesu Kristo, omuliwe tuina obusinguzi, omuliwe tuli ba amani, omuliwe ntukira habasinguzi. Ibara lyawe Yesu nirituwesiga, nekiro kyati mukama ntuikiriza ebintu byone ensonga zone zira mutima yeitu ezitusabire kiro kyati nozitanga no mwibali ya Yesu. Ebikwetaga kuihwaho no bihaho mwibali ya Yesu, ebikwetaga garurwaho no bigaraho mwibali ya Yesu. Tata ebikwetaga kumarwaho no kwerekedezebwa no biwerekerezo mwibali ya Yesu, abo kubarwa amani mwibali ya Yesu. Ntwetesagama Yesu ekiro kyati okwojo bomezi bwaitu okubweza. Ntwetesagama Yesu ekiro kyati okumaraho byone bihandiko by'omnyanzigwa byona ebyali ahandikiro bomezi bwaitu, ebihandike ebyokufa, ebihandike ebyokulemererwa, ebihandike ebyokutarabamo, ebihandike ebyokugaruka enyuma. Ntubisazamu ekiro kyati n'amani agali omusagama ya Yesu. Ntwetesagama Yesu ekiro kyati okusingura obucheko obunyakuli omulitwe omwibali ya Yesu. Ntwetesagama Yesu ekiro kyati okumaraho byone by'omnyanzigwa yalesere. Ntwetesagama Yesu ekiro kyati okufoka rukomera rwaitu okutulinda okuruga hali byone by'omnyanzigwa kwenda kuturumbisa. Webala habwa amani agali omusagama Yesu. Habokora omusagama Yesu ntusingura, okora omusagama Yesu nturuga mukibi kandi ntutaha mukwikira okwa Yesu Kristo. Webala bwesagama yawe Yesu, enya kutuoja netwiha ebibi, enya kutuoja netweza. Webala Yesu, habokwa busaye chikulema mbomezi bwaitu. Ntukera habasinguzi mukama abakama, byona tubisingwiro mwibali ya Yesu. Mukama ntugenda mu maiso tutugaruke enyuma, ntugenda mu maiso tutugaruke enyuma, ntugenda mu maiso tutugaruke enyuma. Abataine kiro kyati bagabira ayi mukama, batunge nesagi bagabira abandi omwibali ya Yesu. Mukama abanaku bahitungo omwibali ya Yesu, abali hansi bayimuche mukama, oba ikalize n'ababito abo munsi yabo. Ayi mukama abataina magezi, Bible negamba warataina magezi saba oganya kwa mu bwijwire arakwa hati neto tusaba amagezi aganya kurugo mu iguru, amagezi agobarhanga, amagezi agino businge. Mukama tusaba amagezi gawe, leka amagezi gawe gayijo mwibali ya Yesu, otusinguze ensi mwibali ya Yesu. Iwa yasingwire ensi a Yesu, tusinguze kiro kyati. Iwa yasingwire ensi a Yesu, tusinguze kiro kyati. Tusinguze ebibi, tusinguze obubi, tusinguze abanyanzigwa, tusinguze mukama aba kwenda kutugara enyuma, tusinguze abamani abatukiriza amani abakwenda kututera hansi. Ayi Yesu tusinguze kiro kyati. Ayi Yesu tusinguze ebyamani, tusinguze ebyekikakyo weitu ebikwenda kutugara hansi, ebikwenda kutwita takabaire. Tusinguze kiro kyati yo Yesu ayasingwire ensi. Iyo ayasingwire sitani,
tusinguza amani ag'emizimu, tusinguza amani agasitani, tusinguza amani ag'ekibi omwibali ya Yesu. Yesu iwe ayasingwire ensi, ayasingwire sitani. Tusinguza omunyanzi gw'ekiro kyati, tusinguza omunyanzi gw'ekiro kyati omwibali ya Yesu. Ntukira abasinguzi omwibali ya Yesu, tutugenda kugwa mu mitego y'omunyanzi gwa sitani omwibali ya Yesu, tutugenda kugwa mu mitego y'omunyanzi gwe yategire omwibali ya Yesu. Amani agali musagama Yesu ngategura buli mitego y'omunyanzi gwa yona eyebere tegerwe mahanda yeitu omwibali ya Yesu. Tata, amani agali musagama Yesu ngatekereze mahanda yeitu, nturubata mahanda yehikire, nturubata mahanda yeterekerire. Tutujja kubura habo kuba moyo arukwera roho, omoyo arukwera twebembere, omoyo arukwera twebembere omwibali ya Yesu. Twebembere mahanda yokwikira, twebembere mahanda yeterekerire, twebembere mahanda yobusinguzi mukama ekiro kyati. Tuho obusinguzi omunsi muno, tuho obusinguzi abukuboka mara gisingulensi mukama. Tobusinguzi nkabo obwahaira abana baisaleri mukama. Bible negamba okabahitaka eribataraguzire, okabaha emiti y'ebijuma ibatarabyeire. Yesu ekiro kyate naitwe tuhe amataka, tuha amaju, tuhe ebikaro mukama ebitarakolerire habo kuba ntusingura omwibali ya Yesu. Mukama wabakama, tuletere okutwara amataka amaju n'obugaiga n'itungo ebitarakolerire omwibali ya Yesu. Yesu ekiro kyati tuletere okutaha omwitungo ebitarakolerire omwibali ya Yesu. Yesu ekiro kyati tuletere okutaha omwitungo ebitarakolerire omwibali ya Yesu. Tuho obusinguzi, tuha obusinguzi mukama wabakama, tuho obusinguzi ekiro kyati omwibali ya Yesu. Omukugenda kwaitu tuho obusinguzi, omukugaruka kwaitu tuho obusinguzi, omusente zaitu tuho obusinguzi. Kinguraho mukama amadirisa n'enyigi z'iguru, otusesera omugisa tubulwe na haturaguteka omwibali ya Yesu. Kinguraho mukama wabakama, otusesera omugisa tubulwe na haturaguteka omwibali ya Yesu. Webale mukama wabakama, tweserekera omulio omwibali ya Yesu. Ntusingura ekiro kyati, ntusingura abanyanzigwa, ntusingura sitani, ntusingura ensi, ntusingura okufa omwibali ya Yesu. Tutujja kufa ebiro byaitu ebingi bitakarabiraho omwibali ya Yesu. Emyaka yaitu ya mukama atwaire nyingi, ntujja gyomera yona, kandi ntujja kuomera mbugaiga, ntujja kuomera mwitungo, ntujja kuomera mbusinge, ntujja kuomera mukama wangu mumezi. Tukiraho naba batubandiza mu maiso. Mukama ntujja kuomera tutaina ndwara. Mukama ntujja kuomera tutaina bunaku. Mukama ntujja kuomera tutaine byona kutulemesa omwibali ya Yesu. Webala bwembabaza mukama wabakama, webala bwe oganja kwawe Yesu, webala bwo kuteberungi, webala bwo kutujuza n'ensaaje ekiro kyati. Tuli basinguzi omwibali ya Yesu. Nekibali ali nyumizibwa rehebwe kitindisa Yesu. Onyumizibwa mu byona mukama wabakama, habo kuba oli murungi ibali yawe rehebwe kitindisa omwibali ya Yesu Kristo mukama wetu sabire. Amen.